Kotor oning de seteje para oncengan selaki beda elowar para ajunan seteje esoona engkel alengki de tempat kak dinto karena acara peti mulai sakalian aki de seteje para oncengan para ajunan seteje soona engkel alengki de tempat kak dinto karena acara peti mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu ra'sahu wa yusamma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabal afadil wal kurama sataji alim cukan sataji ulama nakhussu bidzikri ajunan simulja salara epon kayu al-haji Syaifuddin Syamsuri minangka pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Sumpernangkah alladzi sami'na wa ata'na. Terseteja para masyayikh, para kiai, para guru, tokoh masyarakat setak kubasa abdina nyebut aki asma agung ajunan situng persitung. Namun insya Allah tak ngurangi rasa hormat abdina dek para ajunan saja. Bentak loba ke atur salam sungkem sebebak teh juga dek keluarga besar Bapak Muhammad Suni, juga nan Bapak Ashraf Azka, Bapak Muhammad Ashraf Azka Al-Akil. Saya juga beten kaula amul jaaki sebeten kaula juga amul jaaki Bapak Kalebun Tisah Larangan Delem ajunan semulja Bapak Saliman sareng seteja perangkat epon se kamireng atil bijaksana edelem nata pakar pemerintahan etisah Larangan Delem. Semulja ajunan semulja selera epon Al Ustad Farhan Hamid
minangka pimpinan Jamiatul Hadrah Nurul Hikmah serabu epon dari lokean laoknah seampon sepak salpak seampon sekek alongku kalaban acuman lagu merdu tor syahdu sateja para rabu para undangan sepotor anom sesami-sami cet mikah rahimakumullah ator kabitan kalaban amutjah muci sokor kareng keajunan Allah subhanahu wa ta'ala semur pejagat semaha belas tor semaha agung kalaban kerasa epon alladzi biquwwatihi beten kaula sarang para ajunan saja sami rabu sami mulja alladzi bi ni'matihi kaula sareng para hadirin bisa apangki engkun alongku ibana acing bana terob bana ata kak dinto bisihhati wal afiyati walladzi bisirri ulumihi kaula ajunan eka sukane sareng ajunan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nyampetani undangan epon sahibil bait ingki kadinto keluarga besar teretan Muhammad Suni sareng Ibu Suhriyah edalem setong niat mulja tasyakuran walimatul aqiqah dari kompoi epon sepertama seampon kaparingan asma Muhammad Ashraf Azka Al-Aqil se panggilan epon Ashraf semalar muka kalaban doa barokah ajunan nak foto kak dinto etetiaki nak foto setoro ocak dek dedebu orang sepo tor guru epon tetinak kana se aguna dek kabengsa sarang negara langkong-langkong agama Islam amin amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam ngiring kaula ajunan cabisaki dek situng hamba agung situng makhluk soceh masteka alam dunia akhirat Sayyidul Anbiya Misbahul Huda Pahal Mubtada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi binurihi alam sebatang teti seneng alladzi bisunnatihi kaodien seta etis teti om romantis Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu para oncengan sesami-sami mulja kaangkui cecer tor ringkes epon lampa beten kaula menangka pengacum tereka malemangkin kak dinto beti maus seteja tarika lampa sepetika lampa malemangkin kak dinto sepertama ingki kak dinto al-iftitah pembukaan di suratil Fatihah sekak dima peti ibuka kalaban ajunan semolja Kiai Amirul Mukminin terjuganan acara sekaping dua iki kak dinto lantunan kalam ilahi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim seperti ditarik senandungkan oleh Al-Ustadz Syaiful Islam Syaraful Anam Mahallul Qiyam Biddufuf merupakan acara sekapeng telok seperti diiringi kalaban pemukulan Rebana Hadrah Jamiatul Hadrah Nurul Hikmah pimpinan Al-Ustadz Farhan Hamid. Acara sekapeng empat ingki kak dinto mau'izatul hasanah seperti icerbeaki tor sampayaki ajunan semulja Kiai Haji Syaifuddin Syamsuri sarjana agama minangka pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Sompir nangka terjuganan elanjutaki kalaban sambutan atas nama sahibil hajah
acara kak dinto peti ipung kasih kalaban pamausan doa sekak dima sahibil hajah ngasokane da ajunan semulja Kiai Haji Raden Maftohin Tantowi kaangkui maus doa sekak dinto rentetan lampa seperti lampa melemangkan kak dinto dek para ajunan seteja para masyai para alim para ulama seampun kacabisan amanah kaangkui ngangkit mereka malemangkan kak dinto peten kaula ngatoren bitatib tanpa pandu pole sarang peten kaula dari peten kaula kurang langkungan nyoona sepora wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.